ide sa poprava robiť. Ale. A ja sa nechal tú mačetu na schvál tam. Dobre tam bolo, no. Hej, dobre to bolo, paráda. Doba si ho na chrbte z toho obuchu. Čo? Ideme mu ukážiť trápenie? Jak sa vám podarilo zajať? Bez vrčky, ale nechali to. Nechali to tu. Nechali to tu, určite. Kamo, hentam sme sa zrazili zrovna takto v kopci. Oni s autami akurát vybehli na kopec a dolu. My sme boli dolu, rozjebali nás na kašu. Nie! Nie! A on nechce. Videl aj za nohy. Ty to za vajca uvidíš, jak pôjde. Piče, zapol som mi rádio, potom zbudí. Nie. Stávaj. Nie. Stávaj, ti hovorím. Pod obrom to bude lepšie. Určite to bude lepšie pod obrom ako pod zlom. Stávaj. Nie. Ty vieš, že som dobrý, že som to nemožný tiež spravil. No poďte, kameramani. Bratranec. Dajte si ešte šatky, chlapci, dajte šatky na ksich. To nemám jak dať. No dobre. Si to zváž. Neoplatí sa ti to. Na čo to je dobré? On má jak isí zlý, ona. Ešte taký hlas mi horeš. Neviem, ako to bude. Nepredáme ho zbraň. Nechcem na. Ďakujem. V prvom rade odkaz všetkým bezvrcom. Bol som svedkom vašej pohostinnosti, smažili ste mi gule. Slúbil som, že chcem vaše uši. Je prvý z mnoha, ktorý mi tie uši dá. Nie, moje uši, nie. Nie. Drž ho! Tak, to je prvá splátka. A za moju ruku, ktorú ste si zobrali, si ja berem jeho krk. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pred nama sú 12, 60, 70 metrov. Šest mají být ty hry, ne? Allahu Akbar. Já nevím, ve dvě se můžou, myslím. 5, 50. Jo, 3 jsou. Kontrakt, který máme naplánovaný do času. Nemáme baníkov, musím jít budeme ztrácet, jako budeme ještě. Ale ty povieš, že oni išli. Počkaj, 4 a išli. Thank you.